Bafowethu sibuyele futhi again kuKasi Talk. Today we're gonna talk about indaba ye-football and ikasi nanokuthi kwenzakalani ku-football. So sifuna ukuyistart today ngendaba yeBafana Bafana. Nanokuthi i3 point yabo le ithathiwe iqovwe kanjani uyangithola ama players didn't know about it nokuthi kwenzakalani. So ngiphethe abafowethu lana izinto zegame ezidlalela ibhola ezigame idisk ezazi ukuthi yonke lento lena sizokhuluma kanjani bafowethu niyazi kuselokishini yonke ihamba ngesikhathi. So bafowethu asikhulumeni ngale game Bafana iqovile 3 points. Yeah. And asonke as understand ukuthi iqovile kanjani 3 points. And sifuna ukunderstand ukuthi iBafana iqovile kanjani 3 points. And sifuna ukunderstand yonke and sifuna qualify for World Cup. Kunini sathela World Cup. So obviously sifuna ukwazi asikhulumeni ngale nto lena sithi ukuthi sikiphani kwenzakalani since we Kasi Talk. Kasi Talk sikhuluma yonke into there's no secrets. Yonke into iyakhulunywa ngendlela emnandi. Malumisi Machekete jaye game kanjani? Yeah, aniyazi bafowethu. Niyazi ukuthi khambani. Ngathanda ukuthi qale umalume ngapha. Yeah, ayihlaziye naye ngokuyibona kwakhe. Malume wami awusihlaziyene njengama viewers ekhaya ukuthi sizwe ukuthi hey man hayi as understand la malume man. Sesiqovile 3 point manje. Ungaziphi kwenzakaleni? Yeah, indaba ye3 point yasibulala ngoba yazi namhlanje sokumele siyiwine le game. Nekhe siyana today yeah, masiliwa namhlanje. Sadliwa namhlanje indaba ye World Cup yabona iyabinga airplane. Manje ile 3 point yasibulele. Yona le esithathelweyo. Esithathelweyo. Bayibona ukuthi manje iyasibulala le. FIFA itesithathelo le 3 points ithathile. Manje umbuzo wami ukuthi kathi ucoach iplay ubona lisegamini linikwe yellow card. Kuthi masokufika igame elandelayo usazi ukuthi iplayer line yellow card. Ibengazi na ukuthi iplayer ine yellow card. Ubengazi kanjani? Kwenzeke kanjani ukuthi afeel the player engamela ukuthi idlala ine yellow card. Indaba ila. So uyayibona lento yonke ngathi management. Machekete mfowethu. Yeah. Uthini awusitshela awuhlaziye mfowethu. Yeseshilo vele manje. Opinion yami njengomdlali njengomuntu olidlalile ibhola. Sidlalile mngani wami. Yeah, ngikhuluma through experience enginayo engibenayo. Awukhuluma experience TV. Ngifila ngathi ucoach ne-technical team yabo eyakhe i-homework yabo abayenzanga. Yeah. The reason why ukuthini akusisemi professional, akusi-team i-professional. Yamampela. And kanjalo how come thina singababukeli sazi ukuthi lo muntu akekho eligible ukuthi azodlala leyo match. He's not fit to play. Against nesidlala against iSuthu, not ukuthi ngidisrespect iSuthu ukuthi ngiyathela iSuthu. Yes. Neka ngafaka nanoma ubani ochoosiwe for leyo game adlale leyo role Just for ukuthi story that 3 point le esiluzile. And enye into unnecessary. Enye into engiyibonayo since country yethu kuma zenzeka. Ngifila ngathi le match ithengisile. Country lena man. The way ithengiswe ngakhona if ngathatha imemory yakho ngiyibuyisele emuva kancane. Sase no Shakes Mashaba. Sike sadlala neSenegal. Senegal yakhumbula kuyasiropa nabo bayenza same thing ecishe sayenza. But iSenegal azange yatronselwa i3 points. Yayibona uzakahle Machekete le wayibeka ngakhona. Mina the way ngibona ngakhona khona lapha ku management yesafa khona umuntu odlala ngempilo zethu ngoba i-country yethu itense. Very tense. Into ezosijabulisa ukuthi if abafana bethu bazongena ku-World Cup leyo sesiyazi ukuthi at least asafavile ama-country wasezizweni siyazi ukuthi sine-country yethu esingazishaya isifuba ngayo. Malume ngicela ukuphuma kuMachekete kancane. Ungafila kanjani njengoba nje ubona nawe kusole situation lewe ingakhona ngale ndaba le3 points esithathelwe yona namhlanje kumele siwine namhlanje inkani kuyinkanti siwine namhlanje. And already sicabanga ukuthi siqualifyile as South Africans. Besazi kanjani sonke uMaster Nation ukuthi lele sesiqualifyile. Only to find out ukuthi asika-qualify because of now basitshela ngendaba yema 3 points kumele sithathelwe yona. Ufila kanjani ngendaba yanamhlanje nokuthi Nkosi yami nangendaba yegame namhlanje na everything nje so far so good. Namhlanje kumele siwine na kanjani. Yabona lama player akhethiwe namhlanje ukuthi adlale.
kumele bazimisele. Yabona nalombokazi into ade bemenza yona laphana ngathi ingolovane kule game yePirates ephelile. Hayi namhlanje kumele abuye esefomini. Yabona nje le game le iqedwe ukudlala hayi. Baze bamhleka nje wavala ngale lapho. Kodwa namhlanje hayi kumele wonke umuntu abe sefomini bazimisela abafana. Kumele kusetshenzwe namhlanje. Kumele kusibane namhlanje. Sifuna le gama lakhe ka-TLB leli. Sebenze namhlanje. Athathe kwasana, alahle kwasana. Ya yona indaba ye3 points eyibuhlungu yona indaba ye3 points iyafuneka le 3 points ya ukuthi angeke ubhadala umuntu ukuthi ashaya ispan aqeda bese kuthiwa ukuthi angiyibonanga umsebenzi wakho wani. So malume ufika kanjani ngale management yeSAFA le bafana le kuyo yonke lento le esenzakalile manje ukuthi kuzokufilwe neplayer eli wrong unnecessary ukumanje you crumbling because of that thing. Wonke umuntu has to go back kuma-books wakhe abone ukuthi kumele aphakamise kuphi. Pull up your socks. Laba bama-yellow card asikwazi njengoba eshilo nje professional asikhulumi ngala ibhuqwini egazi sikhuluma professional unomuntu obhadala indlu ngemali ayihola ukuthi ubheka ama-yellow cards. Thina egazi asinayo leyo mali yokubhadala izindlu nani la egazi ebhuqwini uyithatha but yena ubhadelwa imali eserious lokuthi akwazi ukubhaya amadladla babhaya imoto kodwa khohle yellow card. So lento malume ngathi ifana nje the way esingayibeka ngakhona kusiyami ukuthi kushuthi kahle sibulawa yibo labantu bethu esibathembile abaphezulu noyibabuleli ukuthi singakhona ukufika ezintweni majekethe mfowethu njenge out edlalela ibhola yalathi dlalela ibhola mina nawe yazi kuyafela. Mina elinye iphuzu futhi mama since kunalezi zinto zokubheja which is right zona kwabanye abantu but awucabanga ukuthi khona umuntu obheje ngecountry yethu uthinte elinye point lapho mfowethu njengoba ngisabuyela kule phuzu ukuthi akusitimtimi professional straight FIFA calendar into straight yena uyangana yenza na overseas loyo muntu loyo uye lo muntu ojwayele ukuthi South Africa singaqualify and enye into engithusayo abafana bethu abadlali kahle maba under pressure ngoba besidinga 1 point manje sesidinga deck full point deck 4 and selinga 2 games namhlanje kuzoba ile iZimbabwe next match iBenin kumele siyeBenin and siyayazi zonke iBenin yeah and wonke lama country lawa ngaphandle awasibambi kahle masidlalela le makubo manje asithi sibhekeni ngesinye asingafaki indaba abafana under pressure abantu aba under pressure i-technical team technical team ne-staff sabo whoever ohlangane ne-coach mina ngiyamublame angeke ngiblame i-president vele iyayihlulekela yena uyihlulekele kudala but manje what about injabulo yethu yama-South Africa? What about injabulo yekhaya ukujabula kwethu? When was the last time South Africa iba ku-World Cup? Yeah, but ephuzini likasijekile ukuthi singafaki ipressure kunabafana. No, kumele nabo they have to come up to the party. Nabo kumele basibonise ukuthi nabo bazimisele. Bonakala ukuthi ba-serious. Yabona manje into engiyithandayo siney'ntwana ey'ncane ezibhayo. Siningi kakhulu. Ya ibhola nje ibhola ball. Ezingashaya umsebenzi ezingashaya isipani njengoba ishilo umajaketshe ngapha out yami ukuthi yabona masibheka ibhola worldwide haya to the best leagues in the world yabo England. Uye kubo Spain La Liga. Dlala iy'ntwana ey'ncane. Sekuya mali intwana encane 17 years ebuya ma 16 17 intwana encane beke into zidlalisa abo 18 years 15 years kuya introduce umuntu egamini well thina ngoba vele siyazi ukuthi iAfrica sisemuva ngekho but enguthandayo nathi sesinazi intwana encane vele zethu ngabo 20 21 but siyaya lapha kancane with them malume yeah ayikho kakhulu 3 years 2 years okay sizofika nathi sokungena ezina 15 kodwa kwamanje asikafiki so lezi ezikhona ezincane siyeza ku-50 azenza umsebenzi yasiyeza ku-15 ya yabona ngiyintwana zethu ezincane so kuya kuphi lapho bekuthini ibhola it's all about kumele nathi silithathe njengabogadi kube into efamily akwenzela isibonelo nje siyi-1 into kumele siyenze eMzansi ya singakhala ngaboSAFA nani but nabazali ekhaya
support your kids. Yeah, umalume Abantu abadala usendlini. support abantwana. Intwana iyodlala igame. Thekela ama-Coke. Angeke ngicela 10 rand. Ubhayela intwana ama-Coke Hey uyayisupport. guy 10 rand intwana iyodlala idust. Yes. Yilokhu ubonisa Support like support. Ungabona kunalentwana le bayibiza uBellingham. Bellingham ngathi una 21, 22 lapha. Unentwana yakhe encane. Intwana yakhe encane kwakumele isale eEngland. Yena yodlala eGermany. Yazi time ane already benza noyi-1 wahamba nalo, noyi-1 wasala nalo. Yini support from the family. Support. Nathi like us masingaba supporter from a family. Hayi intwana zingaya kuphi. Yazi ngafela.